Ha ka jinyele bante elakam ye ka jingwan rung kerthep jong ki bar jilla shagani ke jilla ka Khasi Students Union West Gentia Hills District Unit hapo ka jingelam jong u Presiden Usamla Lajpar Sengkerem ha ka hendre terik jembang arjar arpusan kalalaj ban khandra ye ki kot kisla jong ki bar jilla ki balawan ban sa nalor ban bo dukan be an hayo jowai Hagani ke jing khandra ka seng kala lap ye ki dukan ki bamdon ye ki kot kisla ki babiang bat ka bakam ngosi shishu kalong baladon pat uwe ni ki nongelam jong ki we pat ki kinhon seng bhalang ubala kloy ban wan kam tra ye ki dukan bar jela haba keren chikilat pathai khubor usamla lajpar ulong baki bar jela ki yo ban bo dukan lingba ka jing INOC ki dorbar snong baper mat kani kalong bas ngokhia bha hado kata Nalor kata ula ongru bakalong ko bas ngosi ba haka jinglai khandra kala danru ka jingya tingko bat ki parado parasnam ki bala ai jingya da penban ya ki tei ki bar jela Mehan do senhalang na kami gumbo no kre no. Kamu nukut. Betul lah ni. Ha? Baik. Nukut lahir kami ni. Mai lam senhalang na kami buno kre mo. Ini lihat ke isu ini lagi di dekat awal kre di Islamic Islam dia. Wah. Tapi ki efo gari yang ni dia biu ni khar kami bi identify boy to di Pakistan boy to di Bangladesh itu Islam ni tahu le gini itu dah le hai ke police verification mm ke labor mm hai de kut ke police verification ni tipe de kut jadi kami payung bukti ni baru bukti pin noi lam sai melang tu tip ni no tipe habiwan nu si tahu kau pemik itu negara habiwan ni habiwan Islam 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 tahu de kut telik ni hamnya bi ni hamnya ni sing halang ni ngai dau ni kan Islam tipi lu kre wini tipi ada khang ni kamu tu ha bina ni Uni mieda, uni kan Islam mieda, uni Islam, mereka Islam ni. Orang ni orang ikut Islam tu, biar ni ikut Islam. Ini orang ni kemat ni. Jual nak beli beli sini. Nanti mau ini, orang betul ni nanti ya. Betul sah ni. Ngasal tu. Hamzah. Hamzah, iwan ni orang ini cek Islam. Đâu chết ở đâu nghỉ phiêu đâu đi lệ penyu ipi dokumen yang ni ni pun ni fausnan kira ini lebih kira gile sini berkut kaliwan dia haluan oh bedang dia haluan ya you mesti pay jenatu Noi langsung men ini kai bang bisa kamu niat serami masa tu nei masa tu dah gile Islam ada dokumen amne chal ni ya kai ke buat dia kata ni dokumen boleh bahaya ni kai uste ukut orang ni na ini dah maluan हाँ दिखा पुलिस वेरिफिकेशन किधर है वो तो साफ कर लिया थाना किधर नहीं इधर थाना का नहीं है जो आपका बस्ती थाना है ना उधर से लेने पड़ेगा ये वाटर बोर्ड काम नहीं कर रहे आधार भी की perasa itu kan क्या है लेबर का किधर पुलिस वेरिफिकेशन होगा लेबर ये लेबर पुलिस वेरिफिकेशन किधर है किसका है? तीन तो है किधर है वो? बोल उसको भी फोन करो उसको ओए गाँव में क्या आपका अपना कागज निकालो अपना कागज तो पापा का तो पापा का तो होगा आपका कागज किधर है मेरा तो क्या बोलता है ना क्या बोलता ông ini Bihar, ông ini Pokasar, ông ini Pokasar, ông ini pergi mana tu? Ini mana? Konfirm mana? Saya ini juga. Nagabanta ban khandrai kita ki mender
kiba wan sa be ain lana kiba wan buhai sinong hakan ga jaka ka jongi andre ka jiya lenti ka jinsha ngi mut ban krai kita ki mender ki bana barri katkum ka jinyo i jongi ba halor ka jing ya kan at apdeng ka Pakistan bagi India ngilangut ban krai don kita ki barri kum Pakistan bagi Bangladesh ki wan chakne ka jaka ka jongi andre bufse ka jiya lenti ka jongi kat bangi dang khanra ilap penban ba kibun hi kibar jela nana kita ki mendar ki badon hangne kiba yo ya kata ke enusi na kita ki dorbar snong baper ki badon hangne hapo sorjawai bat kalong kai ke ka ba sngau rem bat sngau khian ale nakaliang kaseng ba kibar jela hi yo ya kita ki kot kisla bat kibiang kita ki kot kisla bangilai kendra segi dukan ki jongki kibiang ki kot kisla ki jongki Hendrai kidon setang ketokan ne kita gidukan ki bombiang kita gikot kisla kiba ngihap ban khang ni dalade but kalong kai ka bas ngapsi adu kata-kata habing niat ya kena ganti niat takhuru bat ki paradok perasnam kiba yada ya kina ki benderi kibuan nagi jela bat negiri kibu nagi wai kiri bat teng hateng niat takhuru kidon kita ki seng balang ki perlok seng balang kiba ai ya kata kijinya da ya kita ki benderi kiba kam ba kidei maki kiba ajinya da yaki ndai nakaliang kasengi ngin ya sakmat nginom salia ya kane kijingnya da bat nginom salia ya kane kijing aibor jong kine ki dorbar sinong nane kine ki perok seng balang na benta kine ki mender bagin yo ban long try nane ban le he ha kane kari ke bai ke jongi nakaliang kaseng ngida penram juru ya ki bor jong ke distrik ki bala pelai lailan ya kine ki mendar bakin yo bandruk lailan hakane ga jaka badakane ga rika bai jongi hangne ngi peni ba kat siapa ngiya ba kalong lailan hadu kata-kata ka peni ba mdon kita ki bor distrik ki ban pej ki ban khmi ya ka jingrung kertep jongi mender hangne haka jaka jongi hapo rilum jantia bat kum joro ga penpau ka jing singsi hadu kata-kata hakaba kat bangi nang yai segi jaka baper jong kasor juai ngi iba setangkat no ngin sasyak telep hakine gi mender kibawan hakine ga jaka ka jongi ba ngit skam balada kane kan yai jia si yai jia ba kawai ga sengi nginom yo isu ya kador jong paradok parasnam jongi hasor juai bar rilum jantia hi barok kawai bangin sayo i da kador kemat jongi gi mender kibawan buhai sinong hangne hapo kari ga jongi dan nakaliang kaseng ka ai kijing maham ka bajur ya kum kine ki rishim kabu lada keyboard district lada dai keyboard sinong lada dai kine kino kiseng balang kiba sim kabu nak benta ban aiding lane ban aibor ya kine ki mender bakin yo ban le bor hangne ka jaka jongi nakaliang kaseng ngino mailat dalai leiru ngin yat sakman nak benta ban pendep ya kamram na benta ka jiksingan jokari bar ka jai penriu Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya